velika vremenska distanca svakako i mnogo stvari se izdešavalo za ovih 20 godina, tako i u sportu isto. I ogromna je razlika u nekoj i dinamici sporta i u razvoju sporta u 2006. godini i sad u 2026. godini. Ja to mogu da gledam iz nekog svog ugla košarke, gdje je košarka neverovatnom brzinom mnogo napredovala. Svakako su i uslovi napredovali. Danas vidimo da posle 20 godina praktično svaki grad u Crnoj Gori ima svoju sportsku dvoranu, što nije bio slučaj u tom periodu, a kamoli u nekom periodu kada sam ja počinjao. Tako da uslovi za bavljanje sportom nikad nisu bili, kažem, idealni, ali su svake godine bolji i bolji. Ono što mogu ja da kažem, to je vezano za košarku, da u tih nekih 20 godina napravio se jedan ozbiljan iskorak od jedne mlade države gde sam ja imao čast 2006. godine budem prvi kapiten košarkaške reprezentacije u istoriji Crne Gore, pa evo do dana današnjeg Crna Gora je učestvovala na nekoliko velikih smotri evropskih i svetskih prvenstava, što je ogroman uspeh za tako jednu malu zemlju sa malom bazom igrača, ali u svakom slučaju ono što bih ja istakao da mnogo više energije, mnogo više svega mora da se uloži i kroz institucije i kroz Košarkaški savez i naravno sami klubovi po sebi da što više djece krene da se bavi sportom i da se mnogo više pažnje posveti radu sa tim najmlađima, jer praktično oni su budućnost. Reprezentacija zavisi od domaćih igrača. Danas smo, nažalost, u situaciji gdje veliki klubovi imaju samo strane igrače, gdje nemaju domaći igrača. Domaći igrači su ti koji nose reprezentaciju i prave uspjehe vezano za reprezentaciju. Tako da je to jedan možda i najozbiljniji segment oko kojeg bi se trebalo napraviti jedna velika ozbiljna priča, jer toj djeci treba od malih nogu pomoći da se odluče kojim će sportom da se bave, ali bitno je da se bave sportom. Znači da imamo potencijal u Crnoj Gori, generalno veliki potencijal uvijek postoje, ali moramo poboljšati i struku, i sistem, i način rada sa mlađima da bi došli do onoga što je finalni proizvod, da imamo domaći igrače za reprezentaciju, koji će naravno da predstavljaju svoju zemlju.